wethu longcwele, Baba wethu losizwini, Baba wethu lo wawukhona singakabikho kulo mhlaba. Ingakho sithi wena uyisiphephelo sempilo tethu egameni likaKristu Jesu. Ufanele ukuthunyiswa kwanoma imimoya ingavumi iphambana nathi, kodwa wena uyinkosi. Siyasondzela ke moya longcwele egameni likaJesu ekuseni kwanamuhla. Sisondzela bonke lebakhona kulendzawo, sisondzela umndeni ngokwehlukahlukana, sisondzela bazalwane lebakhona bonke, sisondzela bafundisi belifu lakho. Sithi ngegama likaJesu ehla uNkulunkulu wethu ehlisa umoya longcwele lowutawungena phakathi kulendlu nasetinhlitiyweni tethu, bese siyaqina siyasekelwa ngoba siyakudzinga moya longcwele, moya wamandla. Siyakudzinga ndodana kaDavida, siyakudzinga kulesikhathi lesifana nalesi esinakusigono sembathise ingubo yamandla lefika ekhaya ezulwini. Sinikela nansi inkonzo etandleni takho, sinikela wonke umsebenzi ekuseni etandleni takho letihlelekile njengaNkulunkulu lo usihlelela konke, lo usiphumelelisa konke. Sibusise manje sonke lesikhona la egameni likaKristu Jesu, amen. Ukuthi sikhulekele phambili manje ngicela ukuthi before sikhulekela nenkonzo bese uyasukuma wemndeni asho athi uyaswelcome noma senganjani ngoba ngentela sinyathele wrong sibambe wrong, kodwa wemndeni uma asikhululile singakhona ukuthi sihambe ngendlela efanele. All the families laba bazala Khumalo balahlekelwe kakhulu, including bakamvuli yonke Khumalo bekungubaba lo behlanganisa wonke umndeni. Silahlekelwe ngendlela le asathi ukuthi nalo ngibani who's going to pick up the baton aqhubeke nokuhlanganisa nemindeni yonke le ihlangene ukuze ukuthi kube nempumelelo kuwe phambili. Bazalwane, ngiyaniyamukela kule nkonzo. Siyabonga wonke umhlobo bangani labaniphumelele ukuthi la nemvula noma sathana azame ukuyiletha ngamandla ukuthi singafiki lapha sifikile la. Siyabonga bazalwane ukuthi nifostele nakhona kufika la. Siyanamukela nikhululeke nisiduduze kuhambe kahle konke. Siyabonga ukuthi esikhathini sanyalo ngidawutela lo tawu siyifunzela i-obituary umlando longangaphumla asonzele ngaphambili. Ngidawutela nje simu-welcome ngel-chorus noma ngengoma. Haleluya.
last born child of the latest Amon Khumalo and Elina Maspit Ngwenyama Khumalo. He did his primary school at Mbonisweni Primary School and secondary school at Kumbula Secondary School. He worked at Plaston Grove for many years and retired in 2021. He passed away on the 11th of December 2023. He is survived by his wife, children, and grandchildren. May his soul rest in everlasting peace. Amen. Ikhulu mitamo letilandzelako ngitawutela ngetilandzela netibeti mbili ngitawutela tikhulumi sokuqala sitakwa saka Mavimbela takwa ngi-Mrs. E. Masina asinakaqedza asiqala phasi Mavimbela bese uyabuya Khumalo naye uyamlandzela uyakhuluma naye emva kwaloko sidaba sesiqhubekela phambili ngicela ichorus bese siyamukela lo lasikhulumela Mavimbela. Hallelujah. Ngosingethele ngethele uqedo ngokuhlala ngosingethele ngethele uqedo ngokuhlala bazalwane. Imile lapha ngimake Mavimbela Masina. Imele baka Mavimbela bazalwane. Imele lapha bazalwane ngokukhulu ubuhlungu. Ngokushiya baba wakami Khumalo bazalwane. Khumalo babe lomunye lahlukule kubaba. Amen bazalwane. Bongibabe lanemusa lanelithando konke umuntu lofika ekhaya. Ngisho sifika simndeni. Beka simukala Khumalo. Uma ngifika Khumalo mina befike ngikhulekele ngithi mndungu amen bazalwane. Ahleke kancane sibara wami amen bazalwane. Sibara wami besimthanza kaMavimbela kakhulu. Nababa Mavimbela engulubeni ushona amthanza kuKhumalo. Ngoba baba engulubeni bekafuye ingulube. Athi mafuna ukuhlaba ingulube athi pitani Khumalo tolanza ingulube ngimhlabela amen bazalwane. Ayilanze Khumalo. Khumalo ekhaya bekayindvodzana kaMavimbela. Njoba singanabo bobhuti thina bhuti wethu bekamunye uNkulunkulu wasithathelena amen bazalwane. Bese sithembela bosibari ukuthi ngibe bakaMavimbela amen bazalwane. Namanje noma alele la phambi kwethu ngicela ngathangalala ngokuthula. Nalo moya wakhe lomuhle kangathi uNkulunkulu angamukela ezulwini. Bazalwane
lana sisahamba emhlabeni kulesihlakana nako kodwa thina la abavimbeli uNkulunkulu wasipha sibali wokulunga ebazalwane namanje nje njengoba silana seswethu asijena sesimeni lesinje sifa buhlungu kakhulu ebazalwane ngoba sibali seswethu bekamnakekela bekamendela konke angasiyelo babele ukuthi sengitsiniwe ngilomaki ngisiniwe ngengikholwa indvodza soyahamba kasabuye ekhaya sibarakazanga lale ngaphandle sukela hlala sesiwami nyalo njengoba sele yedwa asathi tasala kwenteke njani kodwa ngithi uNkulunkulu utalitola liso lokuthi limphaso nathi lokuthi sihlale emakhaya ethu kuba sinamakhaya ngabe siyabuya sihlale naye lapha ekhaya lakhe sibonisane ukuthi senza kanjani simphaso phela simphaso bakho ngawula manengi yabo amen Simhlule ezintweni ezinzima Hallelujah. 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 Malibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ligama ngumbabe Lucky Khumalo. Hallelujah. Ngibingelele umkhosi mbino waKhumalo mbino waNgwenyama Mavimbela Mdloli na wonke umuntu la khona la ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyabonga angibonge nje ngibonga lo lelithuba lokuthi ngitawuma la ngikhulumele umndeni wakaKhumalo. Hallelujah. Mina Lucky ngumntwana ngibabe lo galelela. So bathi beSuthu nalo ngiyakhuluma uve bathi kilaka lewi. Hallelujah. Nami ngimela ngithi kubabe Mdluli kilaka lewi. Babe Mdluli usamaphe yonke inkulumo isummarize. Hallelujah. Kuthi babe Khumalo lo bekayi unifier ahlanganisa umndeni bekayi-leader angibabe angumkhulu angokonke. Hallelujah. So silahlekelwe thina ngobe umndeni sihlangene nje ngenxa yababa siyatana namhlanje ngenxa yababa kule generation yabo baba bekunguye lo kaSele. Hallelujah. Bekakhona ukuthi na kunomonakalo ngala noma kunomcimbi ngala noma kunani kune malobolo kunani nje ngala ukhona labaningi la siyatana namhlanje sihlangene ngenxa yakhe. Hallelujah. So magama lawa ngithatha ukukhuluma ukuthi isikhathi lesi bekusikhathi nanyalo sikhathi kusatha uhlala kusikhathi isikhathi sekudlulisela. Hallelujah. Dlulisela umbono siyamathi babe ukuthi bekunguye lo beka unify kulesi sikhathi akasekho manje asinayi la kodwa yena unathi uyasibona. Hallelujah. Masingamphoqi ukuthi nakahleli ku grandstand yasezulwini abuka phansi emhlabeni abuka umndeni wakhe athi nasibona abese uyasayina ukuthi lo akachange lo akusuke. Asiqhubekeni ngeba teachings akhe lama qualities leadership lawa asifundise wona asiqhubekeni ngawo kuze simthokozise. Hallelujah. So ngiyabonga MC. Ngicela ukuthi kulesikhathi sanyalo sithathe ichorus linye bese
ngicela nabo lababili futhi nabo batilungiselela betangaphambili. Ngitawucela Mrs. Mr. S Ngwenyama atokhulumela kwaNgwenyama bese kulandzelwa ngiMr. T Khumalo yena utabakhulumela abantwana. Haleluya. Ngicela ichorus bese uyasukuma wena ke kwaNgwenyama. S. Haleluya. Simshule sintweni esinzima Hallelujah. Simshule sintweni Ngihloniphe amaZulu, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndothana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Sila kule nkonzo yokugcina yamzala uJonathan. Bekaziwa ukuthi nguNash esikhathini esiningi. Mina ngwakaNgwenyama. Ngisesicathulweni zabakaNgwenyama. Angikhulumeli mina ngedwa. BakaNgwenyama bakhona ngibabonile. Singumndeni ukuhlukahlukana. Kunabaka Johnson iguma elikhulu. Bese kuza uElina kuyena umama wakhe. Bese kuza uJohani uManukuse. Lana bekaziwa ukuthi ngitingati. Ifamily shothi ngikhulumela bona bonke, ngikhulumeli mina, ngikhulumela umndeni wakaNgwenyama. Bese kuna Asa lo wakaNdlovu ngapha. Bese kuna uFreddy uMademet naye umalume wakhe njengoba ngisho. Bese kuba uFilita wakaMashilwane endaweni yaseMariti. Lana uJonathan bomalume wakhe bonke bebamthanda ngendlela emangalisayo. Bekayindoda le ethumekayo, bekayindoda le ineqiniso. Simbonile agijima phansi phezulu la kukhona izifo ze-family, is either kaKhumalo, kaMavimbela nakaNgwenyama. Nginethemba ukuthi ngingabulisa bakaMavimbela nabo ngithengisi. Simbonile athumeka ngendlela emangalisayo. Simbonile agijima ngale Toyota yakhe le blue le Toyota beyihlala inhle, i-clean, ngazuthi i-new one. Kanti na more than 10 years to 15 years ahamba ngayo. Lokho kukhombisa ukuthi kokuyindoda le clean ezithandayo. Nasemsebenzini wakhe nanoma aphume ipension after 65 years, abelungu bakhe laba bebamphethe bebamfonela bafuna aba-advise ngalokwa nalokwa. So umzala wami siyathi sibeka favor ne-Orlando Pirates. Bekungana meshi Orlando Pirates lebedlala angase up to date. Nama khona ukuthi se angizange ngive score ngifonela yena. Kodwa mina naye besifonelana every day. Bekamfowethu si-advisana ngaso sonke isikhathi. So ongizokukhuluma ukuthi lo mfutho lo wesuthola la kaMaspeed kaKhumalo kaAmoni
nale emtini wakhe besicela ngazuthi lo mfutho uma sivakashile akungajintshi akufanane nanoma lesa sikhathi lesiyabeka khona mzala sohlala nawe sihle sivakashe sifonelane and ongakushoyo kuwe thembela enkosini inkonzo leyo ikhethile ngibonile bafundisi bangabafundisi beqiniso ngoba thina abantu emhlabeni siyajika thembela kuJehova ngiyabonga phathi hle Haleluya. Sibonga kakhulu wethu kwenkulumo lephuma kubabe ngwenyama. Ngibengikhulume ngathi sitawukhulumela Mr. T kuma lokubantwana manje ngoba inguquko iyafika iyadlula haleluya. Sekuquliwe kahle kahle ngidawucela longanga siphiwe mashile abuye ngaphambili. Haleluya. Ningampha ikhora sasaqhamuka. Program director ngibingelele emndeni wasekhaya wakwaKhumalo ngibingelele emndeni wasekhaya wakwaMavumbela ngibingelele emndeni wasekhaya awangwenyama nalaba kaMashilo program director uyonginceda ngivumele ngithi if labalalele when the obituary was read out bathe bantwana nebatubule ngithi sebatangisukumela kutawuqala thami la ngibhuti wami omkhulu because what I'm going to say here I'm not saying it for me I'm saying for thina sisonke abantwana kawuqala wena mnaka ngishuthi ngiyangiva bayeta bonke bothethi bothandiwa angisonzeleni nonke maybe ndawushaya le ngoma I'm not a program director sibaze baphelele bonke nalabatukulu botakatsi bonke everyone masing singa disturb or obstruct ihlelo weprogram program director
ku-diverta i-program yabo. But bekuthi isikhathi sami ngeke ngisidle, ngeke ngisimoshe. Once mawubingelele, mina ngisiphiwe ngakamashile, ngilomncane kuThami. Mara labaningi bathi ngilomkhulu kuThami. Ngoba ngiyakwazi ukuthi ukhulumele. Ngiyakwazi nalokushofa. Ngiyakwazi ma-responsibilities ami. Ngiyakwazi ufuna kwendeke. Sikhulumela abantwana, sibantwana nje sifuna ukuthi Papa sifuna kubonga. Njengoba bakhulumile labanye, bakhulumile bakabomake, bakhuluma kabogogo kaGonyama, kungulo leqiniso. We were privileged to kuba nawe, kuba ngibaba. Wonke umuntu kuba buhlungu nama wafostela amagama ukhuluma umuntu uzama kumpholisha umuntu akapolisheki. Kodwa lokho bebakhuluma sonke even simphakathi simndeni wasembonsweni, we know it. What an adorable, humble father. Uthi make lapha kwaMavimbela sikusela sibara waba nasesi akazange alale ngaphandle. Kahle kahle uzama ukuthi Papa namake, they were true boyfriends and girlfriends and husband and wife. Some of lokubona la, it's because of Papa namake. I've said it on Thursday that Papa was championing or was advocating education and peace. Umuntu lo at all time umoya wakhe uphansi. Umoya wakhe always bekahlala phansi. Lo ungeke umvarasa. Noma khuluma naThami, angisho khona kubona ukuthi umbone umuntu facial expression ukuthi akaphatheki kahle. Or maybe khuluma nami. Utokubambele khoneni and very humble. Umuntu bekasithandza kakhulu ukuthi abantwana basiye esikolweni. Lokho njengoba ngikhulumela abantwana ngimntwana nginami. Lento yasesikolweni vele bekuyinto yakhe even namake. Maqiniso maningi make ma-colleague akhona labaningi labanye lofunze nabo colleague as non-busy ngile kulama institution. Hayi ufundzile manje. But nathi sesiyalandzela sithi ngeke sidlule ngiletalo kwathi. So lokubalulekile si-celebrate impilo yaPapa. Sine sisonke. That's why simile bayashoda labanye abekho botheti, abekho botakatso, sikhuluma ngabatukulu, abekho boKina, abekho boWaruna, abekho labanye. Kodwa sifuna ukuthi bophelela while we are celebrating impilo yaPapa. Kuthi sine siyohlala sivana because ukuchazile ngiyaphinza ungaboni bantu ba pretend as if all is well. Mindeni ayivani. Most of mindeni, the way their relationship is so toxic ngakhona. So thina sitawuhlala sivana, sitawu adviceana. Kodwa nasi adviceana ngeke kube mnanzi. Ngoba nasi adviceana sitaba sikhuluma amaqiniso. Laba abanye bethu batabasawa, but they will be sour for 2 days. The next day they'll come back. Singibantwana sibambene. And irresponsibility lesifuna kuyithembisa yona Papa ukuthi lenye responsibility ukuthi we will make sure that we fight for our kids or for our children. And labanye netihlobo tethu that they must go to school and make sure that they acquire education. Because without education we are nothing. You like it or not. My apology ngicela ukuxolisa those that were deprived because of some serious material condition. But reality, leqiniso ukuthi
Ngaphandle kwesikolo we are nothing. So that's what we want to promise. We also want to promise that ngendlela lebophila ngakhona papa bawumuntu webantu. And kuba umuntu webantu emhlabeni, it's very much important. Because it's not only your family that will assist you when you encounter challenges. Bantu bangaphandle. Kunababe lapha logo wanginceda mina empilweni yami when I face serious challenges. And what a coincidence. Lo even wanginceda nabhuti wami Thami when he faced challenges. Bathi ngicomrade ngirayini ngibona kuma TV. Sina kubonga lo mthalo. Wale ngikhulumela abantwana. Well, baningi abantu abadala basincedile. Kodwa what we are saying is siyohlala sibambene and make kuvamile vele kuthi bantwana beme pulpit or here in this precinct sebasala bakuvalelisa ukuthi ngeke sisakubona. No, we are committing ourselves. We are going to support you. We will always be there with you as much as behlala sinawe. Sihlala sikhuluma onke amalanga sikhohle uzukhuluma nemntali ukhohle uzukhuluma nemntali the way sometimes ugcina ukuva ngathi ukhuluma nemngane. Thank you very much. Sifuna ukuthi bophelela sibantwana. We did not write a speech. We did not want to rehearse because in normal cases I believe rehearsing is not a true reflection of what we are saying. Thank you very much. Kulesikhatsanyalo ngibona kune item lapho ebukhosi. Mina ngijwayele ukuthi ubukhosi abungena emkhatsini kwabantu kugcina bona ubukhosi. Haleluya. Esikhatsini letiningi ngicela ukuthi ngemvumo yelibandla lonke abazalwane baphelele nemndeni ngibece ubukhosi ukuthi awungena ngasekugcineni. Haleluya. Esikhatsini sanyalo ngicela labatawumela emabandla ngicela nangu wekunene longanga abakambali waseZion Apostolic Church ligama lakhe alikho mara ngiyathi libandla lakhe likhona babe bekakhonza khona babe kuZion Apostolic Church. Ngiyacela wena mzalwane na ukhona buya ngaphambili ligama lakho abakalibali kodwa ngiyathi ukuthi represent libandla lakho buya ngaphambili. Asete ngaphambili sitawucela ke bosesi bamshayele uculo elimnandi nangabe ningalati lasezayo nami ngalicala. Haleluya. Amen amen. Amen amen. Amen amen. Amen amen. Amen amen. Amen, 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 Ngiyanibingelela egameni lenkosi. Amen. Ngibonga lesikhathi sinikwe sona. Sibonge naNkulunkulu lo asikhonisile asikhaphile ukuthi side sitotopheleketa babe Khumalo enzaweni yakhe ukugcina bazalwane. Amen. Asinamagama lamaningi babe Khumalo simathi kusukela kudzala solo sinaye. Uma kunemisebenzi la embonisweni besibona babe Khumalo kunguye asitayo sonke isikhathi. Sibonga nale nkonzo akuyo le nkonzo impheleketayo iyabongeka kakhulu ngoba babe Khumalo bekanguye lo asita mzala malume Artina ngoba uma kunemisebenzi besibona yena malume Khumalo kunguye lo simbona ayemayemeka alungisa konke bazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu lokasiyentele kona ukuthi sikhona ukumpheleketa singasole simo insando kaNkulunkulu ukuthi
Siyampheleketa ngemvula abazalwane. Amen. Laba bebamele bakhulume basete basesemuva siyabonga asinalo kuningi. Amen. Esikhathini sanyalo siyamcela futhi naye wase Evangelical Church abuye ngaphambili. Emva kwalokho ineighbor yakaKhumalo nayo itakulungiselela lapha ihlelo khona lenganga ngabaninga imnisi itakulungiselela into ngaphambili. Wenhliziyo yakithi bheka kuye, bheka kuye, bheka kuye uJesu. Wenhliziyo ngibingelele Bukhosi, ngibingelele bafundisi, ngibingelele Make Khumalo, ngibingelele umndeni wonke wakaKhumalo netihlobo tonke umphakathi wasembonisweni egameni lelihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Silibandla laseVangelical sithanda kusho ukuthi Dvudvu emndenini wakaKhumalo. Thine silibandla sibusiseke kakhulu ngalomndeni lo. Ingako nje ngelanga lesine uma bekunenkonzo la yesikhumbuzo lilunga lala ibandleni liye lavete mavi lathi sebenda usasekhona la emhlabeni ngobe ngale kwelithuna akukho lokunye lotophinze ukwende. So tikhuluma tonke letikhulume la betikhulumela ukuthi babe Khumalo usebente umsebenzi asasekhona la emhlabeni. Sithanda kusho emndenini libandla indzawo la wonke umuntu athi nakafinyelele khona athole kuthula athole konke lekakudingako. So sithanda kusho ke emndenini nakubantwana kuloku lentibophelele kona akusilula uma uNkulunkulu angekho. Silibandla nasi sesiyadibophelela ukuthi thine sitankhulekela ukuthi lokhu kwendeke kungabikho lokutawungena emkhathini ngobe kona kuyabakhona lokuhambako emkhathini. So sitonkhulekela thine nathi silibandla ukuthi uNkulunkulu aniside lokhu lenikufisako bese kuyafezeka. Kuneslogan lebakhulume ngaso la umndeni lesithi bathi besisa babe Khumalo lesithi kholwa lokubonako ungakholwa lokuvako ningumndeni kuze kungangeni itimvo kholwani lokulenikubonako ubambelelani kule slogan. Make Khumalo uthi lo mhlabeleli wemphefumulo wami hlala kuJesu ubheke kuJesu. Kukhona sonke lesila siyahluleka endleleni kodwa ukhona lo angeke aze ahluleke endleleni. Ukhona lekati kahle ngempilo yakho, ukhona lekati kahle futhi nangelikusasa lakho. Live lenkosi lithi ungakhathateki ngelikusasa ngobe likusasa linekwalo. So sithanda kusho emndenini thina njengelibandla laseVangelical babe Khumalo ube sibusiso lesikhulu kithi. Uma siya emndenini wakaKhumalo besifika ngenjabulo noma angekho babe Khumalo asifice sikhona lapha
Siyazi ukuthi utawufika asibingelele sichubeke nenkonzo. Bese ngaphumi singakadla ngicabanga ukuthi khona lo bekafika kaKhumalo afike angadli. So siyabonga kakhulu lo mndeni kwangathi uNkulunkulu lokulakutshale kuwo bathi kunetimbo letihamba ngengadi kodwa naloku siyakhulekela lokulekubalwa kulabantu lababili kubabe namake Khumalo ukuthi akwehlele phela nakulala abanye labala imndenini silibandla siyakhulekela ukuthi imndeni wakaKhumalo kwangathi uNkulunkulu anganisida ngilona lo alangadele lokubamba le light njengoba senilibona licima ngilona lo alangadele lokubamba mesitshiso alayithe le light ukuze likhanye la imndenini kungabonakala ukuthi licimile hlalani kuNkulunkulu egameni lika Jesu amen. Amanxeba ami uzowapholisa uba angiwanaki zowapholisa haleluya angiwanaki zowapholisa Ngiyambingelela bangcwele ngibingelela umndeni wakaKhumalo ngibingelela umndeni wakamavimbela umndeni wakangwenyama libandla lonke bafundisi baphathi bemfihlakalo egameni lika Jesu haleluya. Uyathi kufika lokunye la inhlitweni yami ngenxa yesikhathi ngabe ngimhlabelela lengoma leyo ukuthi makhelwane wethu ngabe ngihlabelela lokuthi enhliziyweni yami thulisa uJesu la umoya ogubhuzayo ngoba umoya uyagubhuza esiswini uhamba kwamakhelwane wethu makhelwane lo besiphethelene naye kahle uyathi emhlabeni bazalwane nasiphila funa sibotibhalela umlando wethu uthi nasisukuma sikhuluma so sikhulume into lephilako ngawe sikhulume into lesibone uyenda uyathi kunalabo baphila bangendi umlando wabo makhelane wethu noKhumalo uwendile umlando wakhe ngikhuluma lento bekayiphila yemusa bekanemusa babe ngendlela leyisimanga nemajokes baqinisile bekanawo ngikhumbula lenye ilanga ngiyalapha ekhala lakhe ngithi ngiyomvusela bese qalile kancane agula nangena ngithi kakhulu sanibonani uthi hawa ukaye emsebenzini ngiyambuka uthi ngithuloveleni ngithi babephuma uyahleka naye uyajika uyahamba manje ke bekungibabe lokukhululekile lokho bekukhombusa ukuthi ekhaya lakhe ngibabe lakhululekile babekhumalo lo angeke uvume le moto yakhe leyibeka nayo le bekuyitaxi nakaphuma lapha ekhaya nomgwaqo uyanbuka noma uyanayishi uyamusa beka nawo bazalwane angiboni ukuthi ukhona lo beka nemusa njengababekhumalo ngisishilo lelalanga ngalesine memorial ngithi ngikhumbula lenye ilanga biya emsebenzini kungizambama ngiya lapha ekhaya lakhe mina ngiyagijima nami ngigulelwa ngibaba wakami ngithi babekhumalo uyangibona ukuthi hayi uthi kwenze njani mama ngithi babekhumalo ngigulelwa ngibaba ngicela simise esibhedlela uthi kuphi ngisemediclinic uthi asabe mama free man akajikajiki usafika usehlisa sikhaftini emotweni sahamba saye emediclinic angizange ngakholwa uthi ngithi babekhumalo manje ngithela ipetrol enganani hayi mama ungahlupheka 100 rand is enough mama uyabona nje manje
manje thina singomakhelwane hayi man akukasihlaleli kahle siyayathi indzaba leyishidiwe uNkulunkulu ukuthi emhlabeni siyadlula kodwa lokho kokuhamba kaBabekhumalo akasihlaleli kahle kodwa yebo bekusikhathi mara kuhlali kahle bandwele Babekhumalo umakhelwane wethu hamba kahle babe siyeta nathi siyakulandzela siyathi khambe wena liqhawe indzawo tasibekela lekhaya siyabonga kakhulu egameni likaJesu manje naphakathi amen Baba londolozi wena umithando Baba londolozi wena umithando Lesikhathi sayelo ngithanda kucela umngani wababe angeke uphile emhlabeni phela onganamngani noma bathi unemona kuba uyashayana kuba wena njani umngani ubanaye haleluya siyacela nje ukuthi umngani atilungiselele abuye ngaphambili umngani lo ngababe Edward Ngomane atositshela ukuthi umngani baba ubheka uhamba njani na haleluya singambita asonzele ngechorus haleluya Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter, under your shelter. Oh, cover me, my Lord. Ngithathe leli thuba ngibingelele umndeni wakaKhumalo wakamavimbela wakangwenyama phinde ngibingelele bafundisi abakhona ngaphakathi kule nkondlo bemabandla ngemabandla ngibingelele umphakathi lapho bekahlala khona eBackdoor ngithanda kakhulu ukuxolisa kakhulu emndenini lemithathu esengiyibalile ngememorial service yangalesine ngokungaphumeleli ukuthi ngide la ngithathe ukuthi ngibekwe iprogram yanamhla kepha ngathola ukuthi bengifunakala kule memorial service lebeyikhona ngolwesine ngiyaxolisa kakhulu basi lixoshwa libhekile ngakho-ke ngiyabonga nami ukuthi-ke ngibe nemaphi lamabili namathathu lawa ngitowakhuluma ngale ndoda lelele laphambili kokuqala lengithanda ukubonga kakhulu isimo sakhe ngithanda ukubonga abazali bakhe labamkhulisile ubabe uAmos kanye namama wakhe lamdalako aze abe nguloku ukuthi i-foundation abe kasuka khona beyi-strong kube ngabe le foundation beyitengantenga bekangeke abe nguloku angibokhumana ukhule ekhaya lebazali laba beba-strict bamkhulisa ngendlela efanele sikhule ngaphansi kwabo siyabathi ukuthi bebangabantu labanjani ngiphile naye isikhathi lesidze-ke eKhumalo asebenza lapha eVereeniging bathi kunekhampani bayibiza ukuthi iBabcock
njalo ke uma buyile besihlala sijabule kunalenye jaha lakamthombothi bathi Max nalabanye bebahlala buhlahlawo bekusuma kuvaliwe mhlambe kujatshula kwethu emabrayi lapha nalapha. So silahlekelwe kakhulu singumngani besingakakulinzelanga lokhu kepha lihlelo laNkulunkulu mase kufikile akukho lokungakwenza. uJonathan lona angathi singamchazamisile bekayimvu lelunge kakhulu kepha bekanema jokes kakhulu athanda ma-jokes. Ngihambile naye isikhathi esiningi sivakasha koBhuka koNgodini. Uma baqhamuka abantu athi lona ngiyamthatha. Umthatha ngani athi mani wena uma qhamuka umuntu lapha athi naye impi yakho ikuwele lapha. Lo muntu aguquka ubuyele lapha emva. Abe serious ngale nto leyo ayikhulumayo. Ukhulume lokho into letiningi. Ngifuna kwenda ihelebhi lokuza ijoke lethide ngebantu ababili kukhona ubabe Nyokana besiseBhuka ngalelo langa ngiyakhumbula siyamphonela kubabe Nyokana uthi mphonele ngiyamphonela babe Nyokana bekahamba ngale ivan sisi babe Nyokana unelithikithi i-warrant of arrest sifuna ube epolice station uthi babe Nyokana lokhu mina angikwazi nokushayela sisinayo inumber plate yemoto yakho vele sibita inumber plate yemoto yakho. Uma sithi athi nguphi lapha ufuna report ekhona bekunalenye police station lapha eHazelview lebe bakita ukuthi kaMhlohlo ngiyabantu abaningi bayayala. Sithi ke ufike lapha kaMhlohlo ngo9 ekseni. Wathemba babe Nyokana kakhulu. Wathi uma ngifika lena ngithi ngifuna iphoyisa bani samnika ligama lelinye sathi uma ufika lapho uthi ufuna sayitheni bani utakunceda. Sidlala ngababe Nyokana. Babe Nyokana wakuthemba lokho sasembani kwesikhathi sathi babe Nyokana siyadlala kusinjalo. Kwathi ke ngo1998 uma iSouth Africa bafana iya lapha eLuxaneni eFrance yodlala khona njengoba ngisho ukuthi besivama kuya lapha eNgodini siyovakashela Max silapha eBhuka sifonela lenye lijali bathi ma-endiswa kanzinisa sisi ma-endisi kunethikithi lakho leliwinile ukuthi ufuna kuye eFrance nangempela ma-endisi wathemba ukuthi kuye eFrance bekunaba betala wakhe lobekasebenza lapha ubabe Malinzisa ngiyamkhumbula wafika lapha kwabe Malinzisa lapha emsakatweni ngogwalagwala athi babetala ngithole mbiko la ukuthi ngiwinile ngifuna ngiye eFrance ngithola ithikithi la uma babe Malinzisa wambuka wathi ithikithi enjani wabuka ama-colleagues lakhe wathola ayikho into enjani wajapha kakhulu ma-endisi besithi njalo uma sifika athi nine naJones nadlala ngami nangisa nangitshela ukuthi ngiye eFrance ungasinjalo. So bekangumuntu lo bekalunge kakhulu uJonathan impela ngazi ukuthi sizawuthini ngizokhuluma ngithini kepha lokusalako sithi Mdungu Khumalo ushiye ukukhulu kuZulu besingakakulinzelanga lokho sizamile ukukhuluma naye ngikhuluma naye kokugcina ngilapha kusesiArdina ngivusela ngimtshela ngithi ngila ngisesina Ardina la sakhuluma lokhu sikhuluma kona ngicela kwangathi umoya wakhe ukhumalo ngalala ngokuthula. Ukugcibela ngithanda ukusho kuye imbozana yakhe lenkulu engithami lapha uJesu uma ahlanganisa umfundi wakhe lothide athi mama na indodana nanguma sengisho ukuthi Thami bamba lapha baba akushiye khona nebafowini nimbhasobhe make nende konke lokhu baba bengenda kona kwangathi uNkulunkulu angawenda umoya wakhe lana ngokuthula lapho athi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ngiyabonga, amen. Kunababe lana lotse yena uthanda ukuthi asinikete
inkondlo le mara ngicela ukuthi beyifishane kakhulu yini ngothi ukuthi ufuna ukubeka ngathi bongo ngibaba emdluli haleluya baba emdluli biya ngaphambili usishayele Siyambingelela abazalwane egameni likaJesu amen. Sewashilo umfundi seduze nabazalwane. Ngitoyela ufutshane nje ifomu ngesikhathi imayelana nokufa lokuhlasela wona emhlabeni amen. Kufa ngiyakwesaba. Kufa awunamahloni. Kufa uthathela nalabala balungile. Kufa ukhanza umndeni uhleli ngokuthula. Ufike kufa ubashiye ngetinyembeti kuyoze kube nini kufa na ushiya imindeni ngetinyembeti kufa ngiyakwesaba ingani ufikile nakakhumalo wangabuki nesimo wafika wamthatha wakhumalo wabasekumanele wabashiya abantwana wabashiya abatukulu wamshiya namakhumalo agoletandla wahamba wakhumalo ngazi ukuthi uyabuya kanti sekuphela kwakhe. May your soul rest in peace. Amen. Awu kuhle kakhulu lokho uyayishaya inzaba lo baba ngisho ngamxosha kanti ukhuluma amagama lawo lavakala haleluya esikhathini sanyalo angati ubukhosi mara ubukhosi mina bengakuze ukuthi asikhulumela nasesigcibela ngale ekugcineni kodwa ke ngoba imvula yana ngathi napuvuma kutokhuluma nyalo bungeta ngaphambili haleluya ubukhosi butawukhulumela ngibabe nyatsikade Sibingelele umndeni ngokwehlukahlukana kwawo. Sibingelele bafundisi bonke lebakhona la, sibingelele mphathi lihlelo kanye nelibandla lonke egameni likaJesu amen. Asibonge bekunene sibonge umndeni wakaKhumalo boKhumalo bozikothe bomkhulasi lomncama yena wadla umuntu wami engangenza Khumalo ngimele bukhosi bakambuyane ngoba babe Khumalo wakhe enze ebukhosini bakambuyanda bebhekdo kodwa la sikhona sikaKhumalo ukuthi amakhosi lamabili lawo siyabonga kakhulu ukuthi nisiphe lithuba nathi singene ku program hayi emathuneni kuphela ngoba inkinga le sifanele ukukhuluma emathuneni kuphela nathi siyaphila sibantu bukhosi bebantu nakunganabantu akunabukhosi awu nabo bukhosi buyathokoza kufakwa ku program sithi ke awu mndeni wasekhaya kanye nebantwana basekhaya nani nonke lelikhona akwehlanga lokungehli ngilokwehla etimpilweni tonke tebantu lebaphilayo kunamavesi nje mabili ngoba nabo ubukhosi buyakholwa ngisho ya kuZaga 18 ngwafunza verse 4 kuthiwa amavi livi lelikhulunywako linjengamanti yebo lamahle lajulile lagobhotako inhlakanipho kulapha ku21 lulimo lunemandla bonke labaphilako abakhulume kuphila ngoba lulimo lunjani lunemandla uma sikhuluma asikhulumeni kuphila sikhulume amandla sikhulume ukuqhubeka akugcini la siyaqhubeka bekunene yebo sisesimeni lesimatima kodwa yebo
kuliqiniso ukuthi akunaphutha la, akukho lokuthide la, ngoba kuhambe kuthiwa siye kulaba lebakwathi kubona noma lebanemanga. Uyaphi kubantu labanemanga, ngoba thina sikhona sitawukhuluma liqiniso kuthi ukufa kukhona, akuqali namuhla, sifike emhlabeni vele bekukhona. Sithi lalani ngelineba mndeni yonke ngokwehlukahlukana, akusilo likhombo lolu, akusiko lokunye, indlela lesiyawuhamba ngayo sonke. Ngaye ngabakuthethisa bazalwane bahlabela lapha mphathi lihlelo, bathi nebafundisi bazodlula la, bathi naMandela uzodlula la, bathi naZuma uzodlula. Ngathi yini nikhuluma kabi yonke othethiswa lapha emathuneni, ngithi akuhlatshelwa so, hlabelani kahle. Kodwa bebaqinisile ngisho sonke sitawudlula la, kodwa naso uhlabela kusasimnandi. Ya siyabonga kakhulu, lalani ngelineba mndeni, lokhu kuyawuhlale kukhona, akugcini la, make thuthuteka ukhona uNkulunkulu, mlondolozi wetinsanhlane nabafelakati, mlondolozi webantu bonke. Akafani nami, mina ngibuka ngebuso, kodwa yena ubuka enhlitiyweni. Khumalo. Asibonga kakhulu baba eNyathikati ukukhulumela phosi bakaMbuyane. Haleluya. Sokona ukuthi babambisene abantu labazali. Isikhathi sengasitashaya nyalo asingenene enkonzweni yelivi, inkonzo yenceku yenkosi ukuthi isonzele ngaphambili. Sicela nje ukuthi kushadwe i-worshiping song bese ke inceku yenkosi itangaphambili itasohola ngelivi. Haleluya. Endanjalo kusesi worshiping song abiye ngaphambili.
ekuseni ngicale ngokubingelela imindeni yonke lekhona la ekhaya, imindeni yamakhululela, yamakhumalo, yamagonyama, imihlobo yonke ethizelayo. Sibingelele abafundisi nephospheti lekhona la, ibandla lonke lekhona, umphakathi nomakhelwane. Sibingelela nonke ebangelele baJesu waseNazaretha. Hallelujah. Sibongo makambule umfundisi khona la ekhaya, la sikhona Evangelical Reformed Church. Sibandla lekholwa ukuthi uJesu inkosi lentombi yamasiko, lekholwa ukuthi umuntu uyasindiswa akhona la emhlabeni, athethelelwe khona ngoba ngiyona indlela yokuphila. Sibonga kakhulu ukuthi nibe khona ukusekela lo mndeni noma simo sokudlula sinane. Ngokuthi kube khona la bukhomba lona thando kulo mndeni wabaphuma Nkosi ukusebenza wona. Bafundisi siyabonga khona ukuthi kube losinatha lokuthi kusukela leqalile noma abantu bonke esibambisene nawo siyabonga kakhulu. Phakathi kwethu la sinabafundisi kwami ngithanda ukuthula yena ngoba bakhona abafundisi ngithanda ukuthula kwethu kwami njengosinga fishi noma ngibona ukhona mfundisi kwami umfundisi wami lapho ekhaya ngihlalala ngikhuluma sinje simbongisweni nomsebenzi wona onje ngokunceda imfundiso nekhuliswano ngiyabona sabona ngitsake ngisho ngamabomu ngoba nami ngumfundisi kulala mfundisi khona unala mfundisi khona ngaphandle kwabafundisi balamalanga ukuthi sebakumela babaphathe manje thina sisaphethe namhlanje. Babe Samuel Wenyama bayacela masinya ukuthi ukhweshisele imoto kancane la ibe khona ukuze ukuthi ihash ihlale kahle. Angisale sengidlulisa nje kancane i-announcement uma sesiphuma ngenxa yale ndlela yethu ngendlela ingayo laphaya ekhoneni ngaka-right wami kunemnyango lapha sitovula wona sizophuma ngawo nelihlanga indlela ngala ilula kunemgedele elinye la ngemuva sitobe sesihamba ngayo incola seyivele ikhona la ngasemuva. Nathi sonke singumphakathi singawusebenzisa lo mnyango naloya futhi singawusebenzisa sijike nje ngalendlu siye eNdasi kunetshani ngala kuyahambeka phezulu abantu baphuma khona kudlula egedini lokho nje sesikhulisa kancane. Siyabonga ake ngithi nje kafisha babe khumalo siyamandi nathi njengebandla Madimene from 2004 sikhulumile ku-model service ngaye ube Babylon Light njengoba ndikhulumisa ishinto mina-ke wahamba futhi wayemlobolela ngamcela kanye nabomfundisi nalabanye and Babylon akhululeke kakhulu futhi-ke Babylon asinakekele kahle. Ngake khumalo sinaye la ebandleni userva ku-church board yelibandla aphuze futhi abe ngolophethe ikomiti lesakhiwo njengoba sakhiwo sakhekile la sicedza kusakha manje ngoMashi imali bengasihona nensima lakhe lapho. Sifuna nje kusho bafisha ukuthi emndenini ihlobo lonke likhona la duduzekana enkosini nasemandleni ayamakhulu kufa ukuthi makufikile bese kuyasithikamela ngoba akujwayeleki ngoba noma kungaba khona kufa ekhaya kuliphinze baze babeyithele bahambe ngeminyaka minye kodwa ukuthi bakuphinza kufike kube kungafani naloku le besike sabadala ngaphambili. Manje-ke kuhamba kwababekhumalo ngafisha nje ugulile babekhumalo asekhaya njengababe akiqinisile akiqhubekela nempilo kwafika isikhathi wangena esibhedlela eMediclinic kulamaviki lamabili landlulile waphuthuma kakhulu bazama bodokotela
bamtransferela eWinbank waya ePitoli waphutha wabuye eWinbank wabuye eNasport kodwa-ke kwakhomba ukuthi isikhathi sifikile angathi kuyevakala kahle bazalwane. Ngifuna kusho nje kafisha ukuthi bodokotela basemhlabeni bebayizamile impilo ngokubuka kwabo ukuthi nabangazama nje isimo sitawubuya. Kodwa ngifuna ukuveta ukuthi uma sekufika isikhathi noma emhlabeni singazama kodwa mase kufika isikhathi uNkulunkulu wena lakhe lihlelo. Noma lihlelo lenkosi ngesinye isikhathi livakala linzima njengoba naso isimo sila kodwa sifuna kusho ngafisha ebihlobeni nemindeni ukuthi uNkulunkulu usengakaguquki nalesikhathi. UsenguNkulunkulu kulokunje. Bagama lekufuna sikhulumele kuwo kafisha encwadi ya Exodus chapter number 33 verse mabili lesitowafunza. Exodus chapter number 33 ngilasta ukula khona namhlanje kuseni. Ukuhamba kwethu akufanele kwabo izitha zethu ziyakwazi lokho. Ukuhamba kwethu siyakwazi lokho. Ukuhamba kwethu akufanele kwabo nesitha siyakwazi lokho. Ake sifunzeni Exodus chapter number 33 sifunza verse 15 na verse number 16. Mose waphendvula wathi, nangabe ungeke uhambe nathi ungaqali usitfutse lapha. Na ungahambi nathi kutawubonakala kanjani ukuthi ngizuze umusa emehlweni akho mine nalesive sakho. Kuhamba kwakho nami nalesive sakho ngiko lokufanele kusende sehluke emkhatsini wetive tonke temhlaba. Ngifuna lamagama lawa lala kulo verse number 16 laqala lapha lakathi kuhamba kwakho nami nalesive sakho ngiko lokufanele kusende sehluke emkhatsini wetive tonke temhlaba. Amen. La Bible likhuluma la sifunza khona nguMose. Ukhuluma naNkulunkulu emva kwale ngxoxo le bebanayo ukuthi mabasuke baqhubeke nehambo ngoba Mose ukhiphe abantwana baseGibhithe noma abantwana bakwaIsrayeli ubakhipha eGibhithe uya nabo eKhanani. Bebaqiladekile lapha eGibhithe bengenayo inkululeko eGibhithe. And eqaleni nakule ngifuna sikubambe sikuvisise ukuthi uNkulunkulu nguye le athume Mose ukuthi aye eGibhithe ayokhipha abantwana bakwaIsrayeli. Mose eqaleni angakaqali uhambo uyakhuluma naNkulunkulu ukuthi mina nekhuluma angikwati futhi ke anginamandla kahle okuyoma phambi kwaFaro. uNkulunkulu uyamqinisekisa ukuthi ngitawuhamba nawe. Ngifuna sikuvisise ukuthi kwaseqaleni uma iqala lenzaba bevele uNkulunkulu ashilo ukuthi ngitawuhamba nawe. Kodwa emkhatsini nendlela uma uNkulunkulu abakhumbuta ukuthi mabaqhubeke nelihambo kuyafika futhi kuMose masinya ukuthi asinawuqhubeka nelihambo kusuka la sikhona uma ngabe khona benkosi bungahambe nathi. Angathi kuyevakala kahle basabani.
Ngalamanye amagama Mose ucela isiqiniseko enkosini ukuthi masiqhubeka sisuka la sikhona singena kulesigaba sesibili sifuna kuhamba nebukhona bakho. Kunenzaba lekayivetako ukuthi uma bukhona bakho buphakathi kithi ngibo kanye lobu lobenda ukuthi sihluke thine kuletive letinye letikhona. Angathi iyevakala lenzaba. Mose indzaba lekayikhalela kakhulu ukuthi ufuna kuhluka lesive sema-Israyeli singafani netive letinye letikhona emhlabeni. Ene into le Mose bekayicela enkosini indzaba lekhethekile kakhulu. Sesiphile emkhathini noma emhlabeni la khona abantu abasakufuni kuhluka ngoba linyenti lithi linyenti liyale manje mina mangahluka batawuthini ngami. Kodwa Mose lento lekayifunako ukhalela ukuthi bona nema-Israyeli sengazuthi bangahluka etiveni tonke and ukuze bahlukaniseke kulobukhona benkosi lebutabenda ukuthi bahlukaniseke phakathi kwesive saNkulunkulu netive letinye. Haleluya. Manje ke la sifunda khona namhlanje ekseni ndema kaKhumalo make Khumalo nebantwana nebatukulu letihlobo zonke. Belokhe nani kwasekuqaleni uJesu. Kodwa namhlanje ningena ehambeni lelisha lokuqhubeka nempilo babe Khumalo angasekho. Kuleli hambo lelisha eloqhubeni nani uJesu. Namhlanje lengifisa ukuthi nikhulekele kona niqale kona enkosini ukuthi inkosi kusukela namhlanje bukhona bakho abuhambe nathi. Ngoba lencabanga kona ukuthi bakhona abafelokati labake bafelwa phambilini. Kodwa letawenda make Khumalo uhluke kulabanye abafelokati ngilobukhona benkosi phakathi kubo. Lokhu ngenda ukuthi bantwana bakaKhumalo bahluke kulabanye abantwana baleminye imindeni nasebafelwe ngibabe bukhona baNkulunkulu phakathi kubo. Ngoba abantwana nangabe babangasekho nebafelokati mababangasekho impilo iyatshintsha nabo bayatshintsha abasabi ngilokho lebe sibathi bangikokona. Ngiyativa tikhuluma iyakuveta ukuthi babe Khumalo bekalihamba embili kaKhumalo. Umndeni wakaKhumalo lo tawenda ukuthi kube nemehluko kuhambeke lendlela kusuka manje kuye phambili bukhona baNkulunkulu phakathi kini. Ngibo kanye lobukhona benkosi lebutawenda ukuthi umndeni wenu ungafani naleminye imindeni. Asihluki ngoba sibongo sakaKhumalo sibongo sebukhosi. Ngoba la sisenzaweni yaKhumalo Chief Khumalo. Kodwa sihluka ngoba sinebukhona benkosi phakathi kithi. Asihluki ngoba sivela emndenini lothile mhlambe welizinga lephakeme noma welizinga lethinte lephasi. Kodwa sihluka ngoba sinebukhona baNkulunkulu phakathi kithi. Ungaba khona umndeni uvele emkhukhwini kodwa makunebukhona benkosi benemehluko ongafana leminye imindeni. Nabo babe bangaba khona kulendlu namhlanje ekseni. Into lengabenda bahluke kulabanye ngoba basemphakathini. Ikakhulukazi kulamalanga sebathiwa amadvoza adinja. Sebathiwa onke amadvoza ayafana kukhuluma ngisho nabantu ababo 13 years bathi amadvoza ayafana uma ngale ndoba 13 years uyatela phindisa. Akhuluma ngamadoza lafanako ana 13 so uphuka inhliziyo akasafuna indoda ana 13 years. Kodwa ngifuna ukuvela ekseni ukuthi ukuze babahluke kulabantu babe nabakhona emphakathini ukuthi ahambe nekhona benkosi. Ngoba uma babana uhamba nekhona benkosi ngibo kanye letamenda ukuthi athi ukuthi akhulume njengaPaul namakathi selandelani mina njengoba mina ngilandela Jesu. Avisise baba ukuthi akanti hambela phela ngaphandle kokuthi alandele Jesu ebunyezweni takhe. Bese akhulume njengoba ukuthi akusaseni lokuphila manje kodwa sekuKristu lokuphila ngaphakathi. Nalokuphila lekuphilako ukuphila enkosini. Khona benkosi yinto lekumela bobaba banenzawo bahluke bangafani nabanye bobaba. Baze basho labayizwi yabo ngoba basebhokisweni abafani nabanye bobaba. Khona benkosi ngaphakathi. Ngoba sengene inkosi ngaphakathi empilweni, masengene khona benkosi
inhloko la yini babe la kungekho Jesu loyinhloko yebandla kanti uma Jesu ayinhloko yebandla ayinhloko yemndeni uyakhona ngena kubabe akhona uma inhloko yekhaya ayihole ngaJesu isho njalo ngoma sasha bekalela ukuthi nokuhamba kwethu akufanele babo ukuhamba kwethu kuze kungafanele babo kudinga khona bengozi phakathi kithi bomakele khona namhlanje labo makele sibhekana nabemhlabeni sebayikhuluma inkulumo lethi asinawuba ngemadoda thina ingani live la kithi lisikhululile bomake sesikhululekile asiseva ngemadoda sesiva ngemthetho noma ngale malungelo lesiphiwo kodwa manje seliyavuka nje ngafisa ukuthi ake nitheseni ukuze makahluke angafana abanye bomakudinga khona benkosi siyawafisa amalungelo sesiphiwo aswasasenzwa sebenzisa kodwa manje ntokholo wakho utawuvisa ukuthi mina senginawo kaJesu nginawo kamoya lebantu abasha kanjani uma sihamba nemkhona benkosi sawehluka abemuvele kafisha ukuthi ukhona moya ongcwele malokhumana ngisho ngokuyokhela kakhumana ngomafibela nabobheka ukhona moya ongcwele Bible lithi uma Jesu asuka kule ekhaya ezulwini uthi angishiyi kodwa ngishiya nemduduzo umoya ongcwele lelo sala anluleka anikhumbula kugcina konke lenifundise kona ngathi kuyavakala kahle yini nomoya ongcwele ngikhuluma ngawo asikhulumi ngalo moya ongcwele wona amalanga lokhu itaza abantu bajabule bavumnazi bathi bana moya ongcwele ajabule umuntu arola gijima hleka khale ene konke yazaphumela emafinyila athi uvumoya ongcwele sikhuluma ngalo moya ongcwele lokawufika athi likholwa lihambiso ene kube kasemnanzi masekhuluma ngalo likholwa aliphenduliso likholwa alikhulumi nje likholwa alimbathiso likholwa alelilo hayi umfundisi ngoba nabana abatheka umfundisi nje umfundisi lokhu kungangifaka esiphendweni nje kodwa mase kufika moya bale nguyelo lawula simo nguyelo lawula umuntu ukuthi sihamba kanjani namhlanje sifuna kuletha lokho hlobo lami ukuthi khona moya ongcwele lekayona ukuthi nihluke make ukhuluma kusukela manje kuyaphambili manje awuhamba namoya ongcwele lendlela itawuhamba Now no billions not in another thing. Ukuze lokhona benkosi kuhlale phakathi kithi. Ukhona kusilawula. Kudingeka ukuthi umuntu abe nebudlelwane nenkosi. Ubudlelwane nenkosi bakheka ngokuthi umuntu avume ngemlomo akholwe ngenhliziyo kube nensindiso. Bese kuyaqala ubudlelwane bahambisane naNkulunkulu kube namoya ongcwele kamlawulayo. Kwesibili ukuthi uma umuntu sekanebudlelwane nenkosi sekudinga ukuthi lo muntu angathi nesondabeka ukuthi yini kodwa ngesilungu bathi i-obedience kuthobela kulalela and i-obedience unokulalela lokunganambanzela ukuthi ya mara kodwa ayahambi kanjani kulele ukuthi njengoba moya ongcwele sekakhulumile sevele sengiyena Nkosi noma simo singangivumi angathi kuyevakala kahle makhona kuloko kuphela okubaluleke kakhulu mayekhuluma lo kanye nemndeni lokunganisita budlelane nenkosi lokunganisita kulalela Nkulunkulu akukho lokudlula maninga bane budlelane nenkosi nithobele inkosi kanye nemndeni wonke nasonke lesikhona la lendlela ikabantu asifumane la bazalwane asivumela kanye khona manje kuseni impilo inzima namalanga le mpilo lesiphilayo namhlanje sematima ngisho usebenza uyayiva ukuthi matima nalapha phakathi lesikuyo sematima bana abakhulumi nasemendenini kumatima kodwa kunye lokufunekayo uJesu usho njalo lohlabelele ingoma athi impendulo yelivele lonakele uJesu namhlanje kudingeka Jesu ukuze sonke sikhona kuhamba right kudingeka kukhona benkosi ukuze inkosi sihambise kahle sifuna nje kusho bafisha ngigcina ukuthi ihlobo tami enkosini iBhayibheli lami lithi laba balekele enkosini bayalonzela ungumphosho ngononemandla Magakhumalo uyamadi Jesu uyakwathi kholo. By the way, magakhumalo umfundisi grade 7. Manga grade 7 bevele kwathi njengamalelo kholo. Mafika la ebandleni ngatoba ngomfundisi kuwe ngakwathi njengamalelo kholo. Nanamhlanje lokho solongisati ukuthi ungimalelo kholo.
Lokhu sinikela isiqiniseko ulokuthi siyazi ukuthi lithemba lakho kuJesu. And manje uJesu ubalekele kuye utawulonzeka. Ngoba Jesu ungumlonzi walabamfunako, ungumlonzi wabo bonke. IBhayibheli uyimvoza kubafelokati abe uyise tikwetinsanzana. Le ndlela lo ungena kuyo ma nemndeni wakho uma ningahamba nebukhona benkosi litawuhluka. Kutabe sekuyashiwo ukuthi bakhona bafelokati bake babakhona. Bakhona abantwana bake bashiwa ngibani kodwa bafana nomndeni wakakhumalo ngoba bukhona benkosi kuhambe nayo. Ungathi inkosi nganisida sivalele mehlo Thomas. Baba siyabonga egameni likaJesu nasekuseni usenguNkulunkulu oyedwa. Sibonga khonza wena lo ngaguquki. Noma sekuguquke isimo sinje kakhumalo kodwa wena umile awuguquki futhi ungephize waguquka. Lisho njalo livi lakho malithi wawukhona eqaleni ungakasekeli umhlaba usekhona namhlanje uminjalo kuzobena phakade. Siyakholwa ngokugcwele ukuthi mase uke wahamba namake khumalo ngaphambilini kuzebela uzila uhamba naye suka namhlanje kuyaphambili. Bawuke wahamba nabantwana bakakhumalo kanye nemndeni wonke kusukela emuva kuzebela. Siyakholwa ukuthi kusukela manje kuyaphambili uyohamba naye. Iba uNkulunkulu walomndeni ubasibekele ubamboze ubanakekele bafihle sakhe sakho sonke. Uyakhuluma Paul makathi akukho lokungasihlukanisa lethando lwaKristu nekufa nako ngeke kusihlukanise lethando lwaKristu. Siyakhuleka emoyeni namhlanje kuseni nami make khumalo nabantwana nemindeni yonke banikele amandla Nkosi ukuthi njengoba sekufike kufa kunje ungabasusa ethandweni lakho. Bagcine esandleni sakho somusa njengaNkulunkulu bathwale ubahole endleleni. Ngelihle igama neliphakeme kunamagama onke igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Oh
othandekayo isenkosi ethu Jesu ekuseni sakumema Nkosi yamakhosi uthembekile baba ngaso sonke isikhathi nayi inkonzo ababekhuluma noNkosi yamakhosi sesiyaphuma manje uphumile ekhaya manje sesiyaphuma la ethempelini sesiyabe ensimini Nkosi yamakhosi lapho elithambo lakho liyahlanyelwa khona cela bona uhambe nathi indlela yonke Nkosi yamakhosi ungigcine Nkosi yamakhosi lapho ayohlala lenze khona ikhala kwelilongo ayovuka Nkosi yamakhosi emsebenzini yakhe emlandzeni Nkosi sale nkonzo Nkosi yamakhosi sesiphuma manje hambe nemndeni Nkosi yamakhosi nawududuze ngama lenkosi ethu Jesu Kristu sinesebenza uze bephande naphakade Your presence makes me whole. Let me hear. Jesus, oh Jesus, 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 oh Jesus, 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 oh Jesus, your presence makes me whole. Say, come on, Father. Your presence makes me stronger, yes. Say it again, Father. Come on, tell him, Father. Your presence makes me strong. Say, Spirit, come on. Oh, Babethu ongcwele sihambe ukubonga ukuthi usuke nathi sasuke esontweni wasiphephisa endleleni sathufika endlini yokugcina yababekhumalo nananga umsebenzi usaqhubeka siyathemba umuntu oqhubeka kaye nathi ngegama lenkosi Jesu Kristu amen. Haleluya. Okhumalo nani bo mavimbela nani bo ngwenyama sesifikile endaweni yesivumelwano sikababe isivumelwano sikababe Khumalo namake Khumalo ngale ndawo esifike kuyo. Ngokunjalo ke ngomusa kaNkulunkulu sisafikile sizofunda izwi likaNkulunkulu esizomehlisa ngalo encwadini yabaseKorinte chapter 15 verse 40.
lifundeka ngalendlela. Ikhona imizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni. Kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa. Nayasemhlabeni iyodwa. Iyodwa inkazimulo yelanga. Iyodwa inkazimulo yenyanga. Iyodwa inkazimulo yezinkanyezi. Kunjalo nokuvuka kwabafileyo. Kuhlanyelwa kunokubola kuvuswe kunganakubola. Kuhlanyelwa kunokudelwa kuvuswe kunganakudelwa. Kuhlanyelwa kuwumzimba wemvelo kuvuswe kungumzimba wokomoya. Ilona izwi esizomwehlisela ngalo ubaba wethu ubaba Khumalo. Singagebisa amakhanda ethu sibusise lendlu esimwehlisela kuyo. Baba wethu uNkulunkulu onamandla wonke, uyise wenkosi yethu Jesu, nayi indlu yencebu yakho yasemhlabeni lelungiselwe lo mzimba uNkulunkulu wethu. Siyazi ukuthi umphefumulo wona uNkulunkulu wethu ulungisele endaweni yaseparadise. Baba wethu onamandla onke, sithi ngegama elihle linamandla, busisa lendlu uNkulunkulu wethu, incebu yakho ilale ngokuthula. Baba wethu onamandla onke, duduza nezihlobo zethu zonke egameni elihle linamandla lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabonga bahlobo bethu abathandekayo, sizocela ukuthi basehlisele yena. Basasehlisela yena. Siyabonga bahlobo bethu abathandekayo, sisafikile ekugcineni kwenkonzo yokumehlisa ubaba wethu ubaba Khumalo. Ngamanye amazwi, leli thuba leli sizolinikeza umndeni wakababa Khumalo, basitshele ukuthi yini lokho okumele sikwenze njengalokhu uma kubuyiselwa ngamanye uma kukuhle kubo
ukuthi bathele umhlabathi phambi kokuba inqola yethu izoyenza umsebenzi wayo. Sizobanikeza lelo thuba uma ngabe bayathanda ukuthi bathele umhlabathi phambi kokuba kusebenze le nqola yethu. uNkulunkulu asibusise bokhumalo. Sinikeza nina thuba lokuthi uma ninalo isiko lokuthi nithele umhlabathi phambi kokuba inqolo ibuyisele umhlabathi, siyaninikeza lelo thuba. Uma ngabe akunjalo, izoqhubeka ke iyenze umsebenzi wayo. Egameni elihle nelinamandla sithi bokhumalo bomavimbela du sesibuyisela umhlabathi emhlabathini. Amen. Bokhumalo bathi ay umsebenzi ungaqhubeka kubuyisela umhlabathi emhlabathini. Sinika nina banikazi bendawo. uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Your presence comforts me. Yes, it does. Say it again, everybody. Spirit. Oh, Spirit. Oh, Bokhumalo Ngwenyama Mavimbela bathi babonga kakhulu. Umsebenzi ube mhle kakhulu. Siyabonga ukuthi nizele yonke imisebenzi yenu into enitosingatha. Sukela liqalile leliviki nahamba nathi ngisidududa. Siphinde siyacela futhi ngibonge kumasipala umkhandla ukusinetha lenzayo ukuthi sisesosebenela la kulenza sitobeka lithambo lethu khona. Ngibonge kubangani, ngibonge ukuthi ihlobo, ngibonge ifamily, ngibonge ukuthi wemphakathi, ngibonge ukuthi kubo chief wenzawo. Ngithi siyabonga, sibokhumalo. Siyacela ukuthi la nisithethe khona, ngiphinze nisikhaphe, nosishiya la nisithethe khona. Ngiphinze futhi nginicele ukuthi uma sisuka la sibuyela back door la suka khona sonke sogeza tandla. Siyatana, singumndeni, sibangani, singumphakathi, siyifamily. Sibonga kakhulu umsebenzi uhambe kahle, siyabonga kakhulu ukubambisana ngisho emsebenzi yenu ekutheni noma imvula nje ithi kuphazamisa kancane. Siyabonga kakhulu bokhumalo. Khumalo. Sibonga kakhulu lemvile baba uthi ningamlahlana nihambeni naye ekhaya. Ngesikhathi sanyalo siyawucela likhansela. Sithatha ukudlulisa amavu okudududa emndenini. Alehlangano ngehlanga. Anilahlekelanga nodwana family yakwaKhumalo. Silahlekele sonke. Mufi lana sinesimbita ngamalimi wethu. Umalimi wethu lapha embonisweni. Silahlekele kakhulu. Kuningi lesikufunzile sikufunza kuye. Sikhule nje singaka sikhona kuma phambi kwenu sikhuluma. I-contribution yakhe kule community leyo ngale mfundo lesithola kubo. Angidlulisa again futhi mavi okubonga ku-community yasembonisweni. Community ebhekutona yasembonisweni. Bangani nabomakhelwane. Siyabonga kakhulu le support leninikete kwi-family kaKhumalo. Since kwendekele lenhlekelele lapha kaKhumalo. Siyabonga kakhulu le support. Siyabona namhla
nayitolo simo selitula sikahle akusebenzeki but nikhona niyayisupport ifamily siyabonga kakhulu ngiyabonga mphathi Sengiyalo kusikhathi sokuthi nami ngibongele kubazalwane bonke ukuthi sibambisene kahle kakhulu. Bangathi bazalwane ningayenza njalo. Ngihlale nihlangane njalo phela ngikaboni ukuthi kunibazalwane bakuphi ukuthi nabakuphi ngibone nje ne-uniform inye. Nihamba nje ngephathini inye ngithanda kona lokho. Sengathi inkosi inganibusisa nibe nemandla okuqhubekisa leli vangeli lokuvana haleluya. Esikhathini sanyalo ngidaphinza futhi ngiphinda ngibongele bafundisi bonke ukuthi hawu azange bangithesisa ukuthi ngiphethe kabi bathi ngende kahle nabemndeni bathi ngende kahle ngiyabonga haleluya. Esikhathini sanyalo ngidawucela babe mfundisi wethu babe ngambule wakhona la embonisweni athi kusongela inkonzo haleluya. Asivaleni metho sithandaza. Baba siyabonga egameni lika Jesu ukuthi usihole kwaze kwaba la. Kusukela liviki lisukile phasi nalenkonzo icalile wahamba kanye nemndeni. Sibonga ukuthi uholile endleleni yonke konke lapho bangena khona konke lapho bakudzingile wakuphumelelisa. Sesibuyele emakhaya namanje ngamunye hamba nathi usigcina usivikele etindleleni tonke qhubeke kanye nemndeni nempilo egameni lika Jesu. Sikhulekela ukuthi umusa wakho nethando nokuhlala kaMoya Ongcwele akube nathi nesonke uzubuye wena ngemafu kulandze ibandla lakho amen.